Ka Khasi Students Union Makarwat Circle kalapan pau kejing sngau beniau halor kejing sapriang stat jo kedurki ni ka video ka belajia po civil hospital Makarwat namar kumba ka senghi na kapor sya kapor kathong bar kejing yo ijngai bakong santam kalong banyo nong badyo jingmantoy pajba jong kathan hi halor kani nakaleng jong ka sengki siu langba uba Fuljon Star Wanyang Vice President jong ka ki siu Makarwat Circle ulaong ba ka julej na kapor sa kapor banya kendu ikibor bahajrong la kalong iki menteri sorkar na ka benca ki babun ki jingdon kam jong ki pajba khamtam ha ka bai de ber ka kot ka khia bat ka ka bajia menin ka santri ku nailar arjar arpsau kalakta madyong shisha nila ban ongru ba omdon jingsha ni asu ikilat jing sumar hapo ka Southwest Khas Hills District shu hadin me kilalej banya kendu ya ka medical superintendent jong ka civil hospital Makarwan kilay kran sani bat nakaliyang jongkaru kala shimek sinjam bakan sapej badle ya kabadon kam mendin di MS dari im simladon na po hangnya po Makarwan di ngirakuan dabi kanduk mentan bat nakaliyang jungi lapular ba impun baik yang kam ngisno benyau ba jindon jung katu kan kinhun bat dia kiri ko ba di ba hajing syai kam ke badang la ban penbek tang apo sau ko jong kamera ndai la su pensapriang badla pensutu kaya lam bakla penman di kinung pet yang tu video ting tentu banang ni sakmat dai kini kini isu subha pandawat tip pandai keren dakal ti ke basai kum kibri ke basai ke balarang ba ri om mansu khat buram namarkan dia galak banta ni bubun balang bakala banta hi di buram ke ijot dulu thu sai bahag jing sakri pajba hi kibun ki kimi sibun ki jing tho kimi sibun ki jing yaro ki don ru sibun ki jing bakala ki don sibun ru ki jing janai ki jing biang ba jing trikam te na kata kata mi kentu la kalong kiri pajba la kalong ki dong tre sarkar la kalong inu inu ru ba habadon kinu kinu ki jing sutu jumut banyak penbek banyak keren dak akor ke buram dak basai kenang bikin mi kinu kinu ki jing plumar ki jing bom sutu jumut tiba lak bandom sutunan tangkatai